O zdravlju. Kakvim se mislima bavimo, takav nam je život. Duh se hrani mislima, telo fizičkom hranom. Bolesti dolaze zbog mislenog pada. Svi obično misle i dobro i zlo. Kakvim se mislima bavimo, takav nam je život. Duh se hrani mislima, a telo fizičkom hranom. Čovjek treba da bude svoj lekar. Ako nije miran, tih unutra, onda mu zalud svi lekovi i najbolji lekari. Važno je sačuvati ono dobro u sebi i imati poverenje u sebe. Samo tako čovjek može gledati napred, biti zdrav, koristiti Bogu, sebi i drugima.